Le vieillissement de la population entraîne un besoin de plus en plus important en personnel pour les soins et services de longue durée. Ici, à Banská Štiavnica, dans l'est de la Slovaquie, un projet pilote communautaire a été mis en place dans le but de maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible chez elles. Volám sa Lucia Schneider, mám 38 rokov a starku opatrujem rok. Takže moja práca spočíva v pomáhaní starej mamy, s upratovaním, s nákupmi, pomáham jej so sprchovaním. Tak som rada, keď aspoň do obeda, takže tým, že prídu, tak som taká čulejšia, lepšie sa cítim, že... No ja by som ani nemohla ísť do domova, pretože mi by nestačil ten môj dôchodok na zaplatenie.